Kanohi ki te kanohi. Kaihara ki te pārurenga. Tēnei huihuinga he whakapāha. Te hunga kreiti ana nei, te roku kreiti ana nei, I tāhai I tētai o aku whakāhua. Ngeni ko te mea nui I tūkinotia te whakāhua, I murua te upoko taku matua kēkea, Uncle Pat, ka rau atu I te upoko o tangata ke atu, me tā rātou whakamahi poka noa I roto I tā rātou pūrongo I tuku ki ngā tōpito te motu. Maru pai ana te marae o Tarimano I ngā apataki o ngā hāhi kreiti ana, he mea pōhiri e te whānau mohi, I runga no I te aroha. Ka kororoi ki te tangata ki te upoko o te kāhui nei, me te ki, anei te ara, hei whakaea I tēnei hara. Tuatahi me mutu te tukutuku haere I tō koutou pūrongo, katahi. Tuarua, e hara mai kanohi ki te whakapāha. Koera te tono a Uncle Pat, ka pai, hara mai ki te marae. Whakapāha, kanohi ki te kanohi, ana tuatoru he taha utu, he utu mā rātou, nā runga I te tāhai. Te taha tāhai copyright wera tu āhuatanga. Ka kororau I tērā ki te tangatara, tere tonu tā rātou whakai. We had an invitation from Rawhitiroa to engage sort of a tikanga process to make proper apology. That has to involve not only words but also actions and some compensation. And so no, it's been today has been surprising. I think the generosity of the words that we have received in the face of our wrongdoing has been humbling. E tuku whakapāha ana te hāhi e kia nei ko te Hope Project ki te whānau mohi I rātou ko te kai whakāhua rongo nui a te Rawhitiroa. I nā rā hoki he mea tāhai te whakāhua, he mea tūkino hoki te kanohi o tō rātou pāpā, a Patrick Mohi. The greatest apology goes to Matua, Patrick, and to your whānau, and to those you have we disrespected you and those that stand with you. Hei tā te hea mana o te hāhi e mārama ana ia, o tira rātou ki tā rātou I he ai. Ko ia pū te take I tai ātina nā tū rātou, o te hāhi ki te tuku whakapāha ki te whānau. Yeah, when I received an email saying we had a photo without permissions, I actually thought through all the photos we had and I worked out which one I thought it was. And in looking into it, realised immediately we would have broken tikanga, in fact protocol that should relate to any photo, and that we were guilty. They all do the same world that I do, and I represented them at that stage. I represented the things that my parents had laid before us, and so when looking at the image, I see there's somebody else's head on it. Okay, I can live with that. I get it. And that's why I told her, it's an improvement, Papa. Hei tā te whānau mohi kua hohou te rongo. Ka mutu ko te whāinga I nānei kia kaua tēnei āhuatanga e pā ki whānau ke atu. Ki tāku e rongo nei, ki tāku e kite nei I roto I te whare, te whānau mohi, te whānau o rangiwewehi, me te wānanga anō hoki. Ahau nei, ko kite au te pono tā rātou whakapāha, te tā rātou whai I te tukanga I whakatakotoria e au, no reira kua ea ki au, ana ka tuku I a rātou kia wehe. Engari me te kororo ki a rātou, hari au nei kororo ki o tāngata, kia kaua anō, kia kore a muri e hokia. Kei roto I te pauri te māramatanga e whiti ana. Moko nui ārangi haere huka rangitauira, no te reo irirangi o te Arawa, mā Aukaha.